Kabupaten Tolena di Manasa. Tanya bahasa politik tadi. Kami persilakan dari GKI, ibu-ibu dari GKI Bethlehem Wamena untuk menempati tempat di sebelah panggung utama. Sekali lagi dari ibu-ibu dari GKI Bethlehem Wamena agar menempati tempat di panggung utama. Terima kasih. Berikut melintas di panggung utama kontingen dari Rayon 14, Ampang Batu Malepe, Bituang Seseng, Malimbong, Masanda, Rembon Sadoko, Tamparan Rantetayo, dan Ulu Salu. Mana suaranya? Todi yang umay padang kalambunan nallo, todi yang umay lilina padang kabutuan kulla. Ia digente taum bentiongan ni papa maanak kadatuan matampu tungkasanganna. Kurre sumangana sabak todi paraya sanda lengan buang di matua di Palimbong utama tiga Paranuan. Oh na palit takot na palinduna sang terus. Todi gente maadika mata sakato di sabu ampulembang diong opam padang kalambunan nallo diong kabutuan kulla. Rampo lante tangana tondok turutun lante lisunna pangaleon si pangalola buarang kana kumua tomen buarang kana tomen saadi tarunona belan napas sakena puang raapa kana to tumam para raata. Yo kurre semangat sekolah minggu. Wah apa boleh na pandai. Yo kurre semangat na. Mintu pia-pia di gente baiti sekolah minggu gereja Toraja tungkasanganna ia tontong manda di taranak bintin di loloan ana logo na kabu kapaisanan ka salle na taranaka manarang ana porong ko isang tondok na po pa isang limbang na porong ko kombongan sallo na po pa lili na to sang apetayanan. Kurre semangat na Lasis Rayon 14 Ampang Batu Malepe atau apa Bituang Seseng Malimbong Masanda Rembon Sadoko Tamparan Rantetayo dan Ulu Salu makamban iya to dak to tondok na to untor roy lili na padang kalambunan nallo to diong ka botoan na kul. Iyo ditole pa di parang pemani lagu kita soal nasang tak pada dakabang mitwinan ya nasang lagu te bisa dini. Iyo jadi tak tahu sulit tak tahu Pak Banua di dakabang mitwinan lagu ya dini. Kurre semangat na Rayon 14 Tianten Makariman mo diong te kaparanuan dibantu maya-maya mau diongote bangun rande-rande. Ya, dan berikut yang akan melintas di depan panggung utama kontingen dari Rayon 13. Kontingen dari Rayon 13 mana suaranya? Meoli Koike Tolepi Pisapa. Luar biasa, keren semangat. Ya, untuk Rayon 13 ini meliputi klasis Mengkendek Timur, Mengkendek Utara, Silanan, dan Gandang Batu. Butu duka batu rupanna tiumba apan tarisan bulanna Rayon 14 mendemek kapadanganna lante tangana tondok lante lisunna pangleon tobu tulumai padang tua balong lomai tanah tumbuh kumuku padang adi rante pemali di salisangka padang adi gente bakse adinna mengkendek kita diro ilako tungka kita pak tapai mata iya to kapalana iya to panibasi nola diong iya to da padang dia boleh kami boko sabirinda ina unterroi padang rongko kalebu batu laparan pada dipilih langsa dini umpamin dan ditotapan na kapala metia
Bandara Toraja Tungkasangana kiri kepala Bandara Buntu Kunyi kita diroi lako tungka kita patah pai mata na doloanan angga taung tarana kabaiti uloloni temai pia GSM Tungkasangana guru sekolah minggu pagantiananna na turduka temai toma kamayanna pandita Tungkasangana kedi tiro ilako si tonti juga kolo iyo Ures mga ana rayon 13 na turu duka teme ito maabayu maelo maakasa di beloi malulungu pura-pura lo may padang na rampe lo may padang tiparitikina pura-pura silanan gandang batu silanan miali kami gandang batu silanan ina nga di gente iya toda toma zero pindan toma base bana tangta tiro rika toda lago tangta bari kama tanta makalima na rakabelan na inang pantarana na yung kumbungan sallo pasaladan na yung isungan to sang petayanan di gente temay anggan na kumbungan sallo lili na pada di rayon 13 tahun toroi pada di silanan, pada di gandang batu, pada di mengkendek, lili na basse adinna talu lembang na pada di borong-borongan ni. Kures mga na pada arongko kamu totong ni. Ina malompo masa pitongan duka ya. Iyo. Oh, inde koloni si pada tongan kapoy na ulo lang. Nga turu wako teme ito raaban menani umpudi pu ama tua punten dengan ito kapenombantan na kaparanuan lanti allo totemo lanti kulla adi marasan. Usaha maju 1 kali mundur 2 kali. Iya, kure semangat penyanyian jolo. Iya. To manarang na sa menani temay mi, mana yan to manarang menani, manarang duka matematika. Saga na tandaya kumoya pula itu misa ya makasih ado. Ya umi ya makasih talu. Manarang na sa menani temay. Jauh-jauh rini. Iyo, kuris semangat. Rayon 13 makamban lendu utama tika paranuan mana marabuan di ladung dia te panguran derandean taung toroi toma tondo koma bamba madao lili na pada di basse adinna Tungkasangana na luayaka pada di mengkendek pakaparakana luayak pada di silanan tolong pada di rante pemali dainan di salisangka aluk na di po aluk sangka na di po sangka pemalina di po pemali to alwangina to kulla pura di pelendo manggi pira kalau gubukada laku tule randi pakaparaka pada di nalili talu kurina pada di gandang batu Tungkasangana pada to si kambing susu menara to si saladan pas saparan padang na po ulu kayang pada di batu papan Tungkasangana yo salama rayon 13. Oh si isol kan domete na si turu rate king kutang dolo ni ala. Iyo, budak dai jom matelah. Ma ami sa kutang dai.